Andon malam maboli pulungan ay. On matangga ni ilapuri maniak kuda toluhari sada. On ininum toluhari sada. Ya. Oras aku. Oras sambil. Nomor kam perbunuhan sudahanon. Haladiay. Dari halal 50 nomor. Terima. Para aja na pag-isapan niya. Andon mo po. Ang isang mga tuloy. Siganda sigandua. Kulakni polong-polong. 5 sada pitu 2. Ay man buat kasi mangkolong. Nganggalog yaw. Pamarasan po. Oras. Diyan nga, lobe din pagkuhan po. Kaya magaling nga naliliwan mo. Ha, po. Pusok mauhuro ko panorong. Do mga toras pa ko mo yun. Tapi lapid ako tanong ka. Kasi pariksahan lobe din pagpili. Ay, paghabi! Kapamarahan mo. Ay dong mo ko istambar mo eh. Dong Hindi nga. ko ngayon boys ko kasi malo. Nomor de Beren 954. Boys bahat wit ko manoray. Limu siganda sigandua. Ase mangkorong. Ape malang kunong. Ano na terjadi po ako? Ay ma haladiay ma. Kunong dua. Ay, madalang tangon. Parsuma do. Ay, ape, aspek panorongon. Lapid ako tanong ka yung bagay. Napagwagwag do idohamin. Guten Tag. Shalom. Horas. Marcel Malaysia. Oras. Ay doa. Oh, ang babaon, on man ang margoran Tuan Agustes, salak misionaris pandita, han Jerman parohni Bapak Pandita tahu. Jadi roh pandita hu tanu si Malungon, ama lo memberitahu ambilan nama dia memberi halang si Malungon. Oh, ayo. Ayo, Jolong hama kami berkuat. Nah, lagi doon. Kurang bersih. Dan kurang bersih do pangan si hama. Ini pangan kontolu hari sadari ada. Tuan, terima kasih. Paningan turak-turak kadugas do. Napuntahan di bani kageluarin na siam. Ulang hap bangun puri pambayaran ni bani asaman. Lihat tuan. Pangindo mabalik Tuhan. Marite ay tonggohon do. Hartu kima sa nagukawon nido. Pangindo mabalik Tuhan sa nebereyon nido. Kaya, Tuan, terima kasih. Sampai Tiga hama perjalanan siamay. Di hama harami lamang beritahuan kata Tuhan. Ano ni man? O nyo na iparkuluhanan ni Tulihan Pino o kung kami hayan. O di ang persayahan. Lana dok sedang samot. Martobak mahal. Tinggal kon mahago na panon. Yun kon hama harami lamang pabaskan perjalanan badean. Pamatuan, dumay baliarhan panuhuran namin ng gulap sa lumahon. mga sugod, at puji din magoran ni Tuhan ta. Uyun kon malagay.
moral